Ninawekwa wa musia wa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba watindane samuthanyani wa umundi wa kwambĩrĩria matukuni miongo ili mwai wa keli mwaka wa ngili ili na miongo ili na itatu na yuni saa umwe na nusu sia wiyo masaa mabeleka ya umiloni wa sua masaa mailu makumanyithia kila cha kiteka muno ile mbetani yitu ya ukamba na ndi yonde ni Vilingi Wa Mauvoo yenito ERASTUS kethuku wa NZOMO na kiwala kundethesya kwa aliula Mauvoo akwanzia ya meko ya Teresia mwende na yu imwe kwa imwe no tukambia Mauvoo maitu bala mithenya mivuthu itina wa Mutongo TV kumulika ngewa ya mumanyiwa umwe kwa yesietwa Caroline Muya ula unasomea skuluni wa musingi wa ulilenze Kibwezi umiloni wa Sua kaunti ya Makueni na kukwata maxima na 388 na kukosa fees wa kuthi skulu wa Muthalegat kwi mundi ni watetheka itina wa kuungamwa masomo make kuma kilasi cha form 1 nginya kilasi cha form 4 ni muyumbe wa kaunti ya Makueni Mwandu Rose Museo kabindane kau Museo ainena ni mavikia na kwenda serikali itunge kisomo cha CBC kwitha kite ndevi vala wawetakana kithieto kimukuo munene kwa asiei na kutumasiana mbingi ikwama musi kumanwa na ngalama ya kisomo ki Caleb Chalwa Mutunga ni watumbanesia ili vote. Netina wa kiseseki cha Mutongo TV kumulika ngewa ya mwitu uno olona asomea skulu wa musingi wa ulilenze wodi ya Masongalene kuya Kibwezi ya umelone wa Sua na olone kitenesa kukwata maxima na 388 india mewa kuthi skulu wa Muthalegat usolone tetwe kumano na thina wa fees yu muthinani wa kwambĩrĩria ofisi wa Mama Rose Museo ni wathoka na kumuosa mwitu ula wanengwa cheki cha silingi 53 maana 554 ila sio kuungamia fees wa mwaka huu na vamwe na uma amosa na kumutwa skulu o na ulawe kauntine ya Kitui 1584 uningilim ngana itatu na 5 na 4 ninazekana etho nundu ngaya tuyito kibilani na kuisela kula ela ya nyumango niye nijo kitumini kibilani batuyite kibilani nikenda case teno keza kutha nitwasa twatethia Mama Rose Museo akiathana kana mwitu no kusomethwa myaka ina skulu ni uwa muthale kwisela muvango we mwana wa scholarship ngu ofisi wa muyumbe wa county Caroline ngena ovamwe na andu ma musi wake maina vithotani wo ni usoya wa Caroline ngena wa Muya na muthani wo munthi ni na utani munene vyu kwa Ngai na kwa Rose Museo mheshimiwa witu ni kuondu wa utethio la waete bandu ni batutanese kana mwana usu witu Caroline ni utona kusoma idi ni kuondu wa bina wa Ngai kwisela bala mheshimiwa nati. I'm glad, I'm grateful for her. May God bless her and give her more and more life. I want to promise I'll work hard to achieve what I want. I would like to be a neurosurgeon and I promise to get good grades. Kavindane kauma Mama Rose Museo ni wenda serikali munene na uo utonge kisomo cha junior secondary kithe kichamana Rose ni wawetakana cia ikuma kuume CNN abine yenenza na kitumine kiu ngalama ila yeneseso ya mwana kuanzisha junior secondary ye yulu na vala welekelea cha kula kwe serikali kuanzisha junior secondary itambite kuthiuka kila vandu na kwithukisia ciai pe mundu tothi no mundu wethwe no mau wethwa ni musiei kila mtu akona shida kwa sababu secondary school na tuanga tu alijua skulu ingia class cha 3 paingwa musei utokaya unaweza mwana ifika class cha nyanya kendo mtoe form 1 endo ibe wabe na junior secondary school no mwana we mwana mtoe junior uo mabuku ni wama ingibite na uniform siana mbinge sie musi siana mbinge sie musi sia chao sia sako hii junior school nondo akwithwa si maya itwa make wati kubika class 6 watoto wote wataingia junior secondary school. Hiyo ni kitu ambayo haikufanyika na ni kitu ambayo imeletea wazazi shida na watoto wengi wako nyumbani. Serikali aidha ifanye junior school iwe ya bure, manake wao ndio waliweka, sisi tunajua class 8. Hivyo ndio tunajua. Na kama sivyo watusaidie kupeleka hao junior na watuambie tufanye nini tuweze sio mambo ya uniform ama vitabu mingi, wasome na hiyo uniform waendelee wamalize waingie tununue uniform mara moja. Karibu sana. Caleb Chalwa Mutongo TV Vilingi Wa Mauvoo kumava Masongalene kaunti ya Makueni.
ni muvya muno mundu ikale munende ni utanu kuona itina wa kuvikia na kumulika ngewa isu ya mwetu usu ethano lilikana ngewa isu na usome yovano kele tukukaye ya medhoi kaikulia andu mango ya ulauna atongoi mama kweni makaterie na ni useo muno uvisi wa museo kumila na kukateria kele tunakukalo wa iskulu enda usome na kithito tuwe maundoni make somo ni kana ve wailu ilovia ila ivadhea wa kana ivadhawa ni serikali kukwata mbau maundu ma kisomo ikuangalangwa na kwenye kwe evinda kusuvia kisomo kutamba ikauni kuyanana na memba wa mbunge ya masa kukuma metaboni Philip Mutua ulawelesea kana amanyua aingi medhietwe mayoneka mesini kuma maskulu ni matumitwe ilovia sia maelo maskulu indi kumanwa na mathina maki ukwati asi aingi maina utonyi wa kwikalia amanyiwa maskulu ni kabinane kau no wetakana maskulu maingi maina mbesa mbeanu kuyanesia mawendi onde makisomo na no nginya ala mena utonyi makatethe sia kukwata mbau kisomo serikali imanda nzia si kava sia kuangalanga ilovia sia kukwatia maskulu boni mutesia ne devota witu galama ya kusomethia manyiwa yende na kuikathia na kuvinyia singila mena ukwati munini sioni mbingi na memba wa mbunge ya kaunti ya Masaku wandia metavone wetakana kichumanito na munyao na nzaila yende na uvinyia singi mesini matena ondua kuika kusomethia manyiwa mo twithitwe ne binda yetu muno especially nundu wa ukame ola wikuo maisha no maende na ambata garama maisha yithitwe yulu na oso ujithia kwa sei na especially kisioni kicha kwa cha Metaboni ward asi yangi mategemeani ma na ndithia na walilia jua na indo ni kuemisi nundu withia amusi no ate ngombe mwaka somethia siana na ketethia na kwake kukaiwa wakatambui lakini jua lilia misi mingi jua na ndi mbui ndi ngombe ndi nguku onaliwa yani thina ingine walesekana ilo vile ivadheo kukwata mbau maundu make somo ivikie kule kwa nanza ile itailete na kwithwa yume mambie na unengana ilo vya siambasade kwa manyowe na vata ikavikia na kuongelangwa na ile sumete kwa serikali sia mutio kona sio kunengwa ya mema mabunge kenda kunyaike sia manyowe isione kivathukanyo kukwata mbau kisomo ugu kethia ikindu niki affectite kisomo katika kisioni nundu withia bill sia skulu asi yengi jwe maende kwe mona alame uthukuma withia mena challenges nundu bisi nuenda kawibwe na pengine ange mena balances na walilia kuma ona tweka election basari yasi auka either sia national government or county government palabe thi to a challenge nundu nasio mbesa you release wa the right way na nimunonio na ma MP mayukilia wa asianginya maka boycott kwende anaumba no nikana manewe basaris na nitunga muvya nundu ma MP maitwe mambisi onenga ne basari kisioni na also situ sia county government yetu kulia governor witu wa Vinya a release milioni ila to nenga nie milioni 800 katika county ya Masaku nikana kila ward with na milioni ile kana with nitutona ukitana nange wena yasiana kuigwa simu si enda kivya kuongelangwa kwa ilo vya sio kwa tamba ukisomo na kuvika vevinda kutethese maundu makisomo ni wongela kana manyo ingi meoneka mesini na limo ingi mama skulu kana onga memaina utonyi wa kwekalia manyo wa skulu pamena maundu maingela mekwenda ilo vya endikila mena joke ya nisema vata onde kindu challenging muno na especially muno kwa na siana mbingi nundu ona alimo mayenda ni maemetwe nundu withia liula wibo mekita uwa kwa uo kethia maito no maintain siana kwetha sie skulu kwa u siana mbingi sie kwa umusi na walia serikali zitu ya ise kana siana ya ile tetha sie kwa umusi lakini nasio patembesa sio some thia siana alimo mayondo makwate ya siana kundi kwa serikali yetu tethesie zinengane na yongelanga imbesa with isi ama skulu ise inge ba na ise afika in the right time vata onde mema maskulu na mama nyoma enda utethio ni kana tongo yonde no mavikie na kwemelwa nevo kwenda mavikie na kwa tomba undeni wa kusomethia manyiwa na kwikiria kana mwe wa kusomethia manyiwa onde ni uyanea na limu maskulu ni maina newe vinda yomu ya kwikala na manyiwa nikana with the challenge ila si kuma school ma wetu nundu kwa andu me uthukuma ma school ma ile taibwa na mataiva wa serikali maiva wa mbesa ila si aetwe kana ila si aibwa ta basaries na sindo nini okay the school ye yaende no alia school ni mbingi ona ingi siku school isi a day school mbingi sawa alimo ingi na alama kitete and kwa nasi kwa uo kethia isi ana na sio itaiva alimo maito no maintain nundu maibwa monthly na moi wa thela no lazima maende na kuibwa kwa u challenge kila twina chotichuchu chaka na ukwati wende muno nundu wa undu yukwithitwa kuilie kwa ni chomuona siana mbingi sie kwa ukethia ona tanye ni mheshimiwa
ciana ila cienda utethewa nditona ona MP ndaitona otauni wamenda ala matesa kuena mena utonyi usomethia manyua ala mena ukwati munima kwa mite misini kuendea na iyumilia utunga manyua maskuluni gwikiria maina cia kisomo mundu withi apeo mundu ino ukwati utonyi usomethia ciana cia mundu itatu ti lazima withe wi musakue nika no chip ini kutethesya ciana isome kisioni tutujaribu tutetheanisie ondu twakwatiane ona ketha tuoso twana twilio andu eli makakwatia makalicho school no nithi twana kwa no seto ciana imweni ona ingi ngwikala ciona kwa musi itesi akwa niende na kuivia school fees kwa uyithi o wito imwingi ukethia andu somethia cionthe cia kisio kwa undi ukulia andu ala mekisioni na meno kwati matone umyo kilungu choche 10 cio somethia ciana no kethia oso etwa ula ungei kuumisieni nundu ciana iwono cia leo soma no cio ni cietu thinia makaundini ya Masako Mutongo TV nyeni toboni mutesia muvea muno mutesia na nondu kisomo nicho uvunguo wa maisha kisomo kiukwatwe mbau na tuyo kisomo ni kana board ya maundu ma kisomo Kenya National Qualification Authority ni ambisia yikomano ya mithenya ina county ya Mombasa na ila kielelo chayo kinene ni kutonyethia amemba manza mai mathukumithia mawuya manza mai undu uvailite ainena kavina ka muvunguo wa yikomano yi mwandiki mutineka muveani wa kisomo cha kiuvundi Esther Muhoria ni wasia ni wailu amemba board ino makavikia na kwatia miamulo ila yikitwe ni e-board. Angelina Muse na ilivoti kwa withiana. Mwandiki munene muveano wa kisomo cha kiuvundi kana TVS Esther Muhoria nukueta kana vena vata wa muvia ikuthukuma yi mwamba na kutoesia walanya unambe. ILO will support us in identifying the pertinent skills that are needed out there, which we will then ensure that we certify as national polytechnics, and then be able to train, be able to certify, so that as we graduate our students, our graduates, they will be well skilled. So ILO and other representing industry is very, very important, because they will be able to work with us, so that whoever we are skilling, we are going to be sure is being skilled in the right skills, in the right places, which are recognizable not only in our local but our international industry. Nume wita nukui amwika kukwatia masomo maki uvundi ni kana mavikie kukwata utuika ula wailite na mavalua kuma kui bodi ya kisomo mauvundi sio na utuika. Also members sensitized on ILO senior sector objectives and priorities. Council members' capacity built on their role in financial management. Council members sensitized on role of mwongozo in management, governance and oversight of KNQA. Kavindani kau Geoffrey Ochola kuma ikundini ya uthukumi wa nthi cionthe ni wawetekana vena wailua athukumi ma serikali kuendesya mitaratara ya kisomo na kukinenge ivuso yi mwanya. Ni wakathia vanene kithito cha bodi ya kisomo na utuika vanthi ya Kenya kwanzika yosio cia kuandikithia asomi na utuika wa undu ula wawetekana novikia kwa ile kisomo vanthi ya Kenya. We interact with education partners through one recommendation and one convention. Convention 142 on human resource development, which speaks a lot about lifelong learning, the work KNQA does. When they talk of the qualification framework, that's how we fit it. And recommendation 195 that looks at supporting human resource through skilling and lifelong learning. Ngilivoti ya Vilingi Wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni tawa Angelina Muse. Ni muvea mwitu wa Muse na ini tutewa tumbautiana na maondo meo kwenye kisomo tulike maondoni meo kwenye mo wa kiwunanza. Enendi kuma love kaadhi na kimutwa ila sikalama kauntini ya Masaku nimeenda serikali ya kaunti ili nikie kwa mituki dhina wa kiwu na nza ila yende na kumeka lila kuyanana na umwe wa enendi kisioni ki mweni John ni kana kumana na mo wa kiwu wala ni wa kisomo ni ukunikite muno vala yuwenda atongo kisioni ki kutedhe siya kana kutedhe anisia kwa leu maskuluni na mesini ni kana kutangia madhayu ma enendi. Daniel Mwangala noviki isioni hii na tumbanisia Elivoti.
Mweni John danena na Vilingi Wa Mauvoo ni umbulakana ene ndisioni sia love kimutwa kathi kati wengi ila sikalamani maende na usonzo muno ninza onakutwika ni manavandite ivinda ya mbua unulambua tena uondu manavanie na maketha vathei Junda kule serikali ya kaunti ya Masaku wa utongoi wake Mwandu wa Vinyandeti kwikia mawali mailu makunai cheleuma skulu ni na kwa enende yako matedhianisia na serikali ya kati. Ngwenda omanitia munene witu governor Madam Wavina Madam tukwendete monopyu tawe mundu mukane tu isini wale kwitu kisa mapata maito undu wambe mheshimiwa kimutwa nitwithitu na thina muno wa kiwo oila ni wo sisi okethia ona mapinda maingi ciana citu icio skulu na itathambite pauni bo pesa otwika ona bailiu mheshimiwa check sisi wabandeni usu muno wa kiwo nundu kiwo kenda na cialiu ingi ndenda milati ya kiwu itungio kwa mituki wakila waeleshakano kwa uyu melasimika kutambuka kwa miendo measa na kuthoa kiwu kwa thoa wiyulu unula ene ndima ukwati monini matavikia mbeo ila kwa uye nitwabandie nesa ngavana nitwakwatie mbeu na twakwata fertilizer sindu isu twabanda cia meia cia bika bandu cia twikoma bia na cia meio bau kwileu na ciana icio skulu na mbingi cia skulu unaitu kwata cases kuma skulu kana mwalimu esa kwithia ciana ikomie tamuthonge mwalimu wa kathi ana katabika mata na Madam Governor wewe ni mwanamke tafadhali sikia kilio cha watu wako na hasa area yesu ya kathi ndi ona mbolo nemwe toka love pandu besu ajingi mheshimiwa ona baikiwe ona banini area ya Kimutwa na some balls lakini ni very expensive na ingi ona teolia kiwu tukae maisobikiwa na ilate so twikaitu wa kiwu cha makasia twibikia na kuwa kiwu yuni kibandiwe cha umamba ucha bikathati andu ithi ya kiwu cha 30 kwisua ni tunywa muno anombaka tuboye ciana ngwa ana kuthamba nduthi abena thina kalikone ya kiwu mheshimiwa uyuka na mivuthu itina wa governor county ya Masau kwambisya walani wa kunai cheleu kwa ciana cia ECDE wala withietu na kule serikali ya kati kwisila vyani yayo kunai chama leu maskuluni na kwikile kana ciana ni ciethiwana leu skuluni na ndwala kuone mavikiwani leu niendo kulia national government nyeni na tata bakwa na nenga ECD ona sio primary tiye igno nundu the no ni witu ithionthe national government yeisisia liwela tukwata na itwa donation ni tu tata tunenganio ma primary oundu ni na nenganie ilaingi kwa ukila chonthe ngukwata tisisia na kwata liwela ngukwata ase andu ala abinye andu ako abinye andu disabled na maskulu twambe onengo andu asu alangite yebanga ina kwanza no wende na kwikinia muno ile mbetani ya ukamba ene ndie ingi maende na uvinyi wa muno na kosa kiwu cha utumia Daniela Mwonkela Mutongwe TV kuma Valove Kalama kauntini ya Masaku ni muvia muno dani kumangale kosia Alove na niyo kwatikana ene ndie asu ni movikia na kuitanwa nondo nzani siye kwikinyia muno meazia muundani maina kwata kindu yu nenda kuthi uthi umuoni na ndithi uthi umuoni nenda kwa mbosisi ya mautumani maku wala wende na kutuma kwesela ile itatu ukenda imwitano na ambayo utumani mukuvi batende vina kwesela mitandao ni itu ya mikumu kanile Mutongwe TV isini Facebook na ndini wa Twitter ni @Mutongwe TV KE @ERASTUS kithuku na hashtag ni Vilingi Wa Mauvoo na ndini wa YouTube Mutongwe TV Stock FM official ete woni waku iyulwa Mauvoo ala niende na kuonengelelia kuvikia vau na indi mautumani wa Mauvoo niambia na Caleb Mutuku Mutiso asiati ni vata na Mutongwe TV nundu iweta na kithio mokela nendete ona moitu ndenda kwa liulelwa asante sana indi Alex Ngila ya Mutongwe TV nga ya mwadime na ngai adime honorable Rose Museo muno atongwe nyemo asu aindo swe nene langewa tunekite ya Caroline ayendo tedio
kedha ni moni kile tuka ye ya TV ni kendo sida nikate doka ikusoma nikavikie na kukwata hoteli gumo ofisini wa Mwanduros Museo na ngaliko ya YouTube. Asante sana alama ende na kuatiania na kwa Janet kuma ngaliko sia Qatar na ye Mauvoo Boys Band. Okay, tukwatiani temo kuma Mombasa Changamwe ni muvyamu no na Chapili Junior ngaliko sia kithio twende na kunena na ngosio gida ni thandi kwete ngewa yivaya atongwe amwe ma Kenya kwanza alama neta sia ivela na maye makukwata maende na kuetakana Kalonzo Musyoka aende na kukunia maleve ucha ukamba ndukaliva asange wa esu ni ukite itina wa kuma matukani. Dial *811*465# to get Colossians 3 verse 15 as your skiza tune. Colossians chapter 3 verse 15. And let the peace of Christ be ruling in your hearts, as it was the purpose of God for you to be one body, and give praise to God at all times. Let the word of Christ be in you in all words of wisdom, teaching and helping one another with songs of praise and holy words, making melody to God with grace in your hearts. Amen. Dial *811*465# to get Colossians 3 verse 15 as your skiza tune. Goshen Medical and Technical College Thika uka ukwate diploma na certificate ya course ya medical ta nursing, theater technology, health records, orthopedic na trauma medicine, nursing aid, medical engineering, laboratory science technology, community health and nutrition. Courses ya technical skills ta catering na hotel management, food na beverage production, hairdressing na beauty therapy, kana cosmetology, fashion na design, ICT na computer packages vatendevi kwa amanyiwa maito. Ndevi sito nesiane ya muvuko waku. Metiane yito ni ANEC, Nursing Council of Kenya, NITA, CDACC na ingembinge. Neto mandea amanyiwa maito attachments na tuena nyumbanzeo na ndeu siya kukoma amanyiwa. Tuwethe kama konge ni lelo ni wa Garissa Highway, itina wa Leather Industries. Wosa ni wa mwei wa katatu na mwei wa katano nuendeye. Toko ni esimo kwesila. Noti mwanza itano noti. Ile thandatu ina. Noti ina. Kana noti mwanza ile. Mwanza kenda itatu. Inyanyanya. Goshen Medical and Technical College Thika, empowering future professionals. Kalibu niende na kumanyithia amwe ma okiti ma serikali ya Kenya kwanza ile mbetani ya ukamba ni mavudhisia umbano wa ndongo isia chama cha Wiper kuya na Ivasha kauntini ya Nakuru ulaone tikilanile kana ateti chama niki nimekuende ya kuikalangale koni ya ulei na kukwata mbombano ila siende isia kuleana na usumbi wa President William Ruto atongwe matongwe ni alama na okiti ya ivila sia uyumbe kuya makuweni Willy Kioko Malile na Francis Mutungi ni mawetakana Kalonzo Musyoka aende kukunia maleve uchaile mbetani ya ukamba kwa kuvata atongoi ma kaundi hii maikwatiania na serikali na yu uteti wa ulei kwa miaka ingi 5 ukamba ni waile kuleanwa na Wolfview kauntini sia ukamba. Benjamin Mwaka nilivota witu kuma kauntini ya Ilovi. Anyanya ma President William Ruto ile mbetani ya ukamba meenda utongoi wa chama cha Wiper uweke kukenga mukamba na kuvakandaka maunenanya ma ateti hasa kwena Wiper ma kuthukumana vakuvena serikali ya President William Ruto mainene ya vamu sino Ilovi ni mavudhishe wiwano ula ateti ma Wiper mana kwatianiye umbanono na Ivasha weekendi vitie ta kuende ya kuikalangalikoni ya ulei Oone Willy Kioko Malile muteti mwavulini wa UDA. Ti possible ukonga mapodiamuni uketa president mundu muthuku mundu ratethia mundu uteka no ithi treasury ni nane na chuna kizungu uithi kwaze nienda lelo uyu wekiwe lami nienda uyu wekiwe maramu nienda bridge ba nienda silanga ba. It's not possible. Sindu imwe tuenda kwitha twi practical silanga ula ukutwiko kwa kitwi kwa milioni ma billion maana ana na meongole 5 usu ni silanga life changer, game changer. Silanga ula kwa dhohake wa zaidi wa bilioni jana ni game changer ya ndo makweni. This Konza City 1.5 trillion isuni city itona kwete employment ikachange uchumi wito ukethe ambi itone ambi obendoka jitambe kwewa teka kwate ya serikali na inonie governor wa Makueni
athi kwa Murkomen au mala akuite mabisa ayazi alamini zekwekewa yula mindula ataua kwa andu muko umanga no lazima twambone ngano ndaya isoni make public participation kisio cha Kibwezi Makueni kana tuenda district seimbia ethani tukwenda otetwe ni serikali twailite ni unyenyekea thino wa umbano wa Naivasha ateti mawaipa ni manevitie kuendea kukwata mbaumbano cia uleila siende kindu kila yu ateti ama UDM weta kiina uniko kwa ilembeta ukamba ni maweta kwa oyuve na maundu mavata tamilati mingi ya maendeleo kamba ile kwenda kuthini kwa kuisla nkwatanio ya ateti na serikali ya katino kana ithele. We call upon the UDA Kenya Kwanza leaders and all other leaders of goodwill from our region to work with the President Ruto for the benefit of our people since 1963 have been one of the marginalized groups development-wise. Na kwa utuendo tabia Kalonzo na mbunge maki onthe ma national government na ma county assemblies. Kana tuithukuma na serikali, ithie enendi tuithukuma na serikali. Na nundu nithie twasakuanie na twamasakua, tuendo matuma kuya national government. Ila tuona maithi makekalandi na ma CS makekalandi na ma PS governors tuona maiko na visa kila muthenya. Yu tuenda kuona maendeleo. Ala mumite katika national government. Miaka ila ya wetwa wetete kibela. Ndiye welewa kana mundu uendete unukwe ne umyangwa athambe na athi uthambe ya kalaini na ithite hapo na ikwea yu nundu wemana ni mundu ume nina thite ya kalaini yu nienda uthambe Indian Ocean yu uthite ya kalaini withambe Indian Ocean ata yu Kalonzo ndakine musimamo musio oni akamba mwelekeo na ye kana nandu maende na mheshimiwa Ruto chumwani kiki vitie ndongo ya Wiper Stephen Kalonzo Musyoka kuya Makueni nuna thingilile magavana maukamba mena uthasio kuthukuma na serikali na yuto wavoywa otauwa nengi mwana o atongo yelangi ta ayumbe maseneta ona ma MCA ni kwithwa serikali nene thina ilovia mbinge. Katiba ya 15% currently, yeah, minimum disbursement to counties ni 15%. Yuwe governor wa Ukamba o county yoyote ile wanengwa 15% ila ikusawanyishwa yote katika county zote 15%. Serikali yati wanachao 85%. Wenoenda kwekana na sindu ya mbingi 85% wekalena ka 15% thinola we Ukamba weso londu wi tikaba unyenyekeba ukwate kila ukwata thinola we Ukamba wikwenda ngui nitukuona ndo angi kula musumbe ukuthi athi aile list tena aiwa twenda tafadhali tutethesia maitethesia Ukamba gutwe me athinani niki ateti ame ikomanite vamusini lovi kutongithia unenu wa Kalonzo na ayumbe make ulama weta ni kuendea kova Ukamba ukomboni wa ucha miaka yonthe. Bwana Stephen Kalonzo wa Musyoka ni withitwe athitie kibila miaka mingi na ende na utria o tukwatie bau katulu katha wakelilika 2007 no kelilikite twatha twabitia 2013 kelilikenge twatha twabitia 2017 kelilike twatha twabitia 2022 kelilika jutwiwa 2027 nuke kwelilika nesa yu sindu isu nizo siobata kamba maendeleo. Kalonzo anacheza mchezo unaoitwa nduma kuwili, anauma hapa anauma pale. Huu mchezo wa nduma kuwili wa Kalonzo Musyoka hatuupendi kabisa. Atupendi kabisa. Awe na msimamo, kama ni upinzani akae kwa upinzani. Sio usiku anaenda kwa serikali, mchana anaichapa. Tibo yanga hiyo nenge Kalonzo ima munene, timo boya na hii itemwende temo Ukamba. Lakini abindu emetho one ojola we Ukamba honestly nyakezu utauma na yini ndibogie mutange yunendo tange ya onda. Ni yesa mwe Ruto ungama piu. No yose ya tu wikiesio nde moko na mau ti utweka piu ndaka ngite iyekewa. Kuma vamusini wa ilovi dilivotia Vilingi Wa Mauvoo nye nitawa Benjamin Mwaka. Ateti
na uteti ni muvea muno mwaka serikali niye veta kuokitana na aki manyumba matena otuika na alama ka nyumba cia ngoroba na itina kuvaloka na kwete wanangiko munene wa mali na enende kwasya mathayo. Minista muveani wa usesei wa nthini Profesa Kithure Kindiki ni wasekana serikali ni kwithwa ndimosi ya matambia momo makontrakta ala nyumba ila meungamie kana kwaka na sivaloka uyoka itina wa mukululo wa nyumba kuvaloka kuwa ando kauntini ya Kiambu na ila ya Ilovi Lina Musangi na ilivoti. Nena Kindiki ni umyoka nyumuviko ma contractors na ene nyumba alame kwa kanyumba itiatita mitalatala ila ya ile kana nimekoso matambi mavima kimia itina waimuse nyumba ii kwithwe sikuomboka na kuwa ando. Nataka niseme tumetangaza vita na wale ambao wanajenga mijengo na manyumba ambayo haijahitimu ile kanuni za ujenzi. Therefore, all agencies of the government, from the National Construction Authority, the county governments responsible, agencies that are responsible for approval of buildings, our security teams led by the county commissioners must work together with the county government to crack down on contractors and builders who are putting up substandard buildings, and in the end they harm our people and even bring death. Hakuna tofauti ya ule landlord anajenga nyumba ambaye inaporomoka na kuua watu 10. Hakuna tofauti ya huyo mtu na ule magaidi ako huko North Rift anaiba ng'ombe na kuua watu. Nindatoelesea kwa tomba uningavana wa kaunti ii vala waweta kana nyumba ile ite ati ite mitalatala ii ekalialame nyumbani ii ni monengo molo tuwa kuthama. Kwenye ile ombi lenye nilikuomba, nataka tu kwa ombi langu la kipekee usisitize, na ninashukuru hii timu vile tumeendelea sasa. Tumekuwa tukitembea kwa manyumba yetu yote na kukagua kuhakikisha ya kwamba yule mtu ambaye hana leseni ama approval, ile nyumba ambayo haijafuatia ule utaratibu, tunaingia pamoja, tunawaambia watu tokeni nje, kwanza nyumba likaguliwe. Hatutaki maafa kama ile tuliona siku hizi za karibuni, watu wakifa na kufunikwa nyumba ikiwa imeporomoka. Tunataka watu waekeze na walete pesa tujenge manyumba, lakini tufuate sheria. Muyumbo wa Kisioki iki ajuja ni waweta kana Kisioki ni kikumbilito ni uvungulu wa muo kwa kia kule minister uwalikile. Na unajua area ambayo iko na watu wengi pia wakora utake advantage, wanaanza kusumbua raia. Kwa hivyo ningekuomba kwa hizi wodi 5 ambazo tuko nazo katika Juja, kila wodi uweze kutupatia gari moja, na hiyo ninajua utaweza. Kindiki yingine umemolo tokwa oki alama likitenzi ya Kenya vachena kuwatia mea ukanani meku ikiwa mbini. Ndio wale katika siku za nyuma wamepanga mambo ya kuhatarisha usalama wetu, kwa sababu ni wahalifu na wameingia hapa kinyume na sheria ya nchi yetu. Kwa hivyo vile vile nimeagiza maofisa wote wa usalama waweke utaratibu wa kutafuta kupitia habari ambayo inatolewa na wananchi, kutafuta wale watu ambao wametoka nchi za kigeni, wameingia katika nchi yetu kinyume na sheria na wamekaa hapa labda kutupangia mambo mabaya ambayo tumeona hapo nyuma. Utau minister ni waweta kana serikali ni yumite kukitana na ndawa cia kumila ambayo inadhuru afya ya watoto wetu. We are going to start a war against illicit and chemical laced alcohol, drugs and psychotropic substances. Mwandiki munene muveani wa kisomo nake ni waelesekana serikali kuisila muveani uno iende kuikiithia na ila inekie mutiani wa grade 6 na class cha nyanyaka na nisiali kama skulu zikayo nisia kuendea na masomo. Guripoti ya Vilingi Wa Mauvoo Nilina Musangi.
ni muvea lina na twamba kuthi uthi umoni ungi mukuvena ngosi okitana mauvombe ange indi mautomani eli kwa metukira sasa umonde ni usiusiete tena sanda ni Gilbert Chumwa matiliko dinie ikayeta wa director Jonathan Chumwa director tole wati ni wa na indi ni Peter Mwema osuti wangale kweno ni shabiki wa ikumbi Paul Jackson kuma mulango kitui ngai na mwathime muno mutongo yi na Rose Museo asunimo maendeleo ala tu kwenda na indi ukalibasa mauvombe angene mokete. Kweli kisomo ni uvunguo wa maisha masio mauni na kuvevangi utona kwikiwa uvunguo uungusuni ekava Embu College. Embu College yi Embu valave na mawidhuluko masio na kuongela nzevenzeo kuma kiimani cha Mount Kenya ukethia wiki lasini utite kuuta vate kwombosia. Embu College ni undu umwe na musi ona utemusi. Tuina utuika wa miaka mbe wa miongweli na itano ndini wa kuvundisia makosi kivadhukanio na vala tuminite na kuvivithia amanyiwa mbe wa ngili itano. Nitusomidhasia makosi kivadhukanio kwa ngelekanio engineering, business and accounting, hospitality, ICT, hairdressing and beauty, school of driving na ingimbingi soma naitu na ndukelila. Wosa ni wamwa iwambe ni uendehe. Duketi kile andu maisai matunda makisomo meoka ili andikithia na itu uunike. Kwa mauvombe yange tukunie simu kwisila noti muonza ile imwe itano ile muonza noti kenda. Kana udhoke mutandao witu ulani www.embucollege.ac.ke. Embu College, skills to go places. Ya, mweni. Na ukenda chesua? Ya mweni. Kiba china ni tuselewe. Jina wagenya. Nikine na kuyeya manziwa kwa no dikalona mi tatu. Asi, we maanisha no ye kalemi tatu. Mweni. Ndo la tinga re. Mweni kala ande, tide mweni. Ekana usilike. Mweni nina kwa katia kwa to mijiga. Ide mweni ekana usilachinda tikemu. Poa ni poa. Muthenya museo mazipoa. Afya nzeo mazipoa. Lewo museo mazipoa. Mazipoa ni nzeo kandonde. Yay! Mukamba aisie ngundi yambe niyo kau indi nisia wetina ne kavila niambia wengi mukamba ni wisi sia kusandongoi inyusa muluo yu vaikunyo muluo nondo Vilingi ni wabugwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwatanyo ya mukamba ni twafika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia na nima no manithwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo metha maitu mengunu kila ndwani ukamba witu kuma ketwinzini mwika make uno mama sako mamoka nenyo mama sako mwika nyamae uno mama kuene matinda Anaitu maisio sia kisuani nginya musini munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata ikilalawa nundu woni wenyu wa Mauvoo wa thela itina wa Vilingi kuvuvwa yu we makwata mema vyo maumete iko cha kimwe kiruanda na ngwatanio ivina yu Mutongo TV nikoka memekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongo TV watanio ya mukamba nitwavika musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na otumevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa mauvombe yange tuvikie kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke
Mutongo TV ni ngwatanio ya Mukamba. Tukwatanie twaile biasala situ. Dial *811*463# to get John 3:16 as your skiza tune. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. Amen. Dial *811*463# to get John 3:16 as your skiza tune. Mowau maende maalukete na ivinda na nzeve. Na udota tuenda jimwe tuminie kilungu kila kitiarite dhini wa kilungu kito cha witi. Kui mowau alama itawe ni mawidhi ululuko angi makakwatanua na ve ala mundu siawa namo. Na hypertension is no stress, just relax. No ikoma mazada na mazai komete. Na ni ukolia hii nikenda yumanyekana mundu amanyekana ena kansa ya nondo. No nginya wese kwigwa ikaliyu. Kweli ve mowau matoneka mwini wa mundu ona mundu atwa basivitali. Kweli kui wau wita wakuowa. Kilungu cha uiti nikilawa kwambilelia kwambia saile na nusu sia wio pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Karibu niende na kuumanyithia atandithia ala mathugumia sokoni wa Mwala kauntini ya Masaku nimeenda serikali ya kaunti kwisila muveani wa utandithia ithinike mathina me kivathukanio ala maende na umeka lila ta gukosa cho sokoni usu wetano wa umwa ni mwene kivila wa soko wa Mwala Musyoka Musumbi ula wenda onaguo thina wa kiwu na kukosa kiwanza changali uthinikwe kwa mitoki ila itonyekana. Daniel Mwangala novikia Mwala na yevane ngiwa yake. Even Musumbi ulani mwene kivila wa soko wa Mwandane na Vilingi Ndunu ni wenda serikali ya kaunti ya Masaku imakie kiwanza cha kuungamisha ngali kana bus park wakila walesekana kwa oyunga alisiungama ute wa lelu na kuvingisa utandithia sokoni wa Mwala. Ni tuekie public participation ni kana bethiwe kiwanza changali ni kana matuwe kiwanza kiu ni kana wesithiane betha bus park ni modern na nene ni kana withe no bakwe ila nyumba housing is ni kana si no ne wandu otherwise bondo alangi in details no twene tutumie dumia andu ni kana officers sia moke ni kana tige details sia bindo na nundu ni twaise kana baile also na ring road ya lelo ibira ni teka public participation na yune binda yitu ya omanyai ulelo swanza ring road ukesilaba na no ando asuma kutira tutonye umaka huu ni kana muka pakambiwa negotiation onabe bandu bena problem ukatoto watote sete kupika huu inkienda kule menzi wendo voisokoni una kiuku na icho kona ni sionde sia soko nikenda atandithia na ndwala mekala sokoni ukweka uthina muno maitambuka miendo measa kumantha kiwu nitwithite na problem ya kiwu ba na ataija maitu pamena tenants ni unite kiwu kwa utumanthi weso sia kiwu tunengo mboa ho yitu ekai isa public anu makaenda kutea bandu bana nundu ate soko yitu ende yu yambatanga na ukavindane kau ndenda chokela cha minio kwa sokoni una kwa mauvingo wa kivingo kwa mituki nikenda kumatangia na kumovosia enende kalame uthinika muno mithnani ya soko nitunambie kopro oba Mwala na inoke na kwama na ituenda ithenge na bale luwisithia ni baseuba maundu alangi ni ulua cho cha kwamie oba sokoni ndini na kiitumia wa na no twende kikatumiwa nundu kiamina miaka more than 5 years or even more kiwe na wethe chatie lopati nini ya kutumia na yani okurekebisha bandu banini ya kila kingi no tuniti cho kingi additional on thini hapa u ni kana witithia namo andu boka maina mathina maingi UN nthi sokoni wa Mwala melekele kiyo cho kwa governor wa county no ya Masaku
kumatethesya kwa ile soko ula kwa ivinda ya sawithi tuna mathina chondo mwita. Daniel Wonkela, Mutongoi TV, kuma sokoni wa Mwala kauntini ya Masako. NZOMO ni okulia ila Raila wakwatania na Uhuru atie Kalonzo Nza na Kisumu yaendea Kalonzo asisimbe usietwa Asami Olekie bana ende nondo wa masandi soma motomani mbeange mwandoni wa saida tuna nusu ningosi wa kijia ingi na ningwithiwa ndiika ou nito ERASTUS kithuku NZOMO na atethiwa niwe Teresia Mwende kwa Vilingi Wa Mauvoo kwanzia ya miako kwa oyu ni utia moko ni make Veronica Siombwe nthini wa kilungu kingi kimwanya cha wima wa mwi tuaneza.